Lisinski raj. Lisinski raj. So the Lisinski paradise, if you translate, look at that beauty. You're virtually sitting under the stone like in a cave. It's all inside. Beautiful, fantastic. And this is a local clothing from peasantry. Beautiful, clean, you know what I'm talking about. Yeah. Fantastic. Just to see a little bit here. Imate dole bazene sa pastrofom. O, imaš to? Ali su dole ove dva terase. Stepenice. Želite da vidite vodenicu, da snimite, možete gore vidite slobodno. Oh, really? Oh. I saw it when I came in, but I didn't. Oh, okay. Yeah. Okay, it's a meal. Ona radi. Da. Kanter na komisioneri. Sito. Stara vagica. Da. Ona voda dole koja proteče. Ona okreće ovaj kamen. Od zgore pada zrno. Kamen se okreće, tu se važi kaša. Kažite vašim prijateljima u Americi. Da vidite kako to. Kod nas izgleda u Srbiji. Well, oni vole antiku. Je. Znaš, ono sve što je staro, starinsko. Naravno. Starih penjera. Ovde ima. So water is on vode dole. Da. Spinning that stone, and that's why you get flour. Fantastic. Well, thank you. Hvala. Nema na čemu. Hvala lepo. Lepo. Svi na terasici. Jel se isi ovamo? Gde? Preko mostića. No, pa došli smo ovdje, ovamo. Da. Tamo pored onog malog vodopada ima jedna mala interesantna gde je voda u pećini. Gde? Okay, znaš, nisam znao da li je to privatno, šta ja znam, nisam smeo da dolazim ovdje. Okej. Nema problema, slobodno. Tu smo mi. Možete slobodno prići i snimiti kako to izgleda unutrašnjost. Čista voda. Da, uživajte vi na radu. Ok, sad ću ja tam. Clean water. Fantastic. Sizable restaurant, no doubt about it.